ole lalpa unaute thian du takte in zawa in chibai thap per ka lo buk le cheunia o ka YouTube channel ve te hi o mi lo en sak ve le liam thina in fel hi ka tilut tu kani kalom em ania o hei ka han ti ve bek beka thil han da thatnan hian tha ka ti boxia tun la ya kan phone te hi alo khatma boxia chuwang chuanin phone a da chuanin I delete te lo ngai le thina kan delete ta nuwa kan du le sia chuwang chuan ti hian da thaze lina chuanin midang te tan mal somna chete te polo ni ve theya tin mi zong tan chuan thil hi a tharwar tlang vek theilowa ma se tu te motan tal khan alo that khan then khatin an lo hlok pui ve a chuan then khatin tha ti lem lo le ngai sang em lo te po kha kan ni ve tho hloma kan thil ron da ve chun te po hi khovel pum huwa pathil poimo le tul po ani lo mai thei ma se kan din mun tok ze la hianin a poimo na lai mu fu tu le tangkai pui tu kan lo om ve ze thina chuwang chuan ania min lo en sak ve thina min lo hlut pui tu te in chunga kalom em ani lalpan om puin mal som vek cheu sela ka channel reng mei te a kan chung ko thil te po ka handa kan rong bol na te po ka handa lo ning deuh te po om ve the ni ma se ning lova lalpa thu le hla te a kanin pol tlan na ani ti te hrezelin tangkai takin lo mang ve ula ka du em ani ole video lam thlir tanang o hei kan mu ang hianin building alandana tang hi chuan a hlui mel to khop maya amaro chu he building hi apoimo khop mai UPC Notice India North Mizoram District Headquarters kan officer te kan hruai tu lian te chen na hmun ani a chuan hei kong chhak lampang tui khwatlang kong lampang atanga akal thlak na step a chuk thlak na lamani a tuna kan mu meki na china lo lang kha chu thlang lampang khu ta par khatla matma kan di ro ta tanga chhona ni ta a chuan hei kongka kan han honganga achung hi in pangve lang o hei hi district secretary Reverend Kela du sanga te chen mek na khania ma se tuna hian anin son ruak fel to a in chung lama superintendent chen na thin Reverend Charpui om na thina khan in chunga khan an om ve ta thunga chuan helai district secretary chen na district secretary ina alwa thin hi district missions director lua turatan ti in ramana an siama chuwang chuan tun huna hian district missions director te pemlu turin kanin bo sai meka arwa lai tak hianin kaushan mi puiten an lo mu ve atan achiang theidona ka hriata wangin ka han block ani a in lo mu ve atan kaushan hoten kan quarter chung om dan te in lo mu ve atan ka han ti ani hei tuna kan mu me ki sitting room ani a sitting room om dan hi awanga zawlu tuk lova adung zong hianin chuk thade upeta ni kum masalo ka khanin heng kan building ho hi renovation nei ani a district sumle pai te mangin a chei thatna thei top chuan tho ve ani a amaro chu building he hlui to em awang hianin chei that vek sen po ani lova tun tu achung lampang bang tele a eng emo partition wall te kitchen cabinet te chi hrang hrang khang kha theng angin an han chei tha in an thuam moya mu pon wam sot maya amaro chu chei that zel turte po ti bel zel turte po hi lo om ve nil nial tho maya chung chu tun tuma district missions director ina an lua don po hianin eng emo han siam bel le han ti thar ngai lai te po chu alo om ve boka chung te chu tuna hianin ti tan mek ani a varanda atanga he thlang lampang office chungte le biak inte a thlir thlak kan thlir thlaka lo lan dan ani ta a heng te po en kwal thei vek mai ni chuan heng
building pon lampang lan dan dal vak to lo te po hi building he arei to shim awang hian au pa to a nakina district board in Raman na te siamin hetianga ko san thu boi te lo felta ka chuan ti in heng building zong le biak in zong te po master plan tuna hian an Raman chandon ut meya a phorom hle meya nalpa le ko san ho ten thei to pon chhuat lang zelanga building thar vek te po hi reilo te a sak thei tura te kan la be se ani biak in po thazok le changklung zok le zau zok le lian zok ala din tu mani a pathian thil ti theina le achak na mangin hunati taka lalpan le remin ra tir ta a chuwang chana phurom em ani ko san ho ten phul takin ma lai in chan ilang o master bedroom ti lawa bedroom tu hi pathum a om theya hei tu na hianin room pakhat kan ena chuan chaklama hian hei room pakhat hi a om theya chuan kuta a thlang lampanga kha na china veranda kan chhuat thlak pa khan kan en to kha khanen khan room pathum in tlar tha theya chuan akara hianin kongka puilu na corridor kha a om boka hei chuan corridor ani a thlang lama room ani ngal ta a ti chuan hei he ti hian sitting room kha chuan he lam hi master bedroom anti chu alo ni ta a master bedroom hi adung ve thowa hei po hi awang zong hen om zau lutuk lawa adung zong chuanin a thave reng mai tuna chuan chaukalam he hanbel chiang ila he kitchen cabinet lampang nikum masalama an renovate chu ani a amoi khop mai he antinal ve khop maya ama a alwa tu te pusang te reverend kelal du sang ate hian hei an chua san fel fai khop maya mu noma anti fai tha a chuwang chuan thalak po anwam khop mai arwa lai tak kan lua nok le ma hianin mi puide hmuwa thla kan han la ni ti hian kan quarter om dan te min lo hriat pui hian kan in pum khat tha in po tlan na tha tak mai te po min siam ve a ti chuan ko san ho te lungrual taka engkim mai langtlang tak maya kan om tlan hian a ha dam thlaka a thlamuan thlaka anuam bik em ani thingtlang hun la tak tak atanga district building te ron hlo ve theilo tan te po ti hian om huna phone mangte le tv mangte in kan lo thlir ve thei anga chung te chu hisapin ti hianin youtube lama te ka handa ve ani a tangkai takin in lo mang ve don ania o min lo thlir pui ve anga ti hian rar khata tangin rin na in min lo lu pui ve don dia kan hruai tu hmasa mi za om le ro pui tak tak te an lo chen na hmuna keni chung kwa kan han om ve tur hi kan thin lung kan ril ro hi azam chem mai ri ani a ko san ho ten thei to pin min tong trai pui ula he quarter mun kil tin mai room kil tin mai hi lalpan min lua pui se tun huna helai quarter sa keni chung kwa engma ni lo kan han cheng ve tur hi district le kaushan pumpui tan headquarters bial le kaushan tan te po malsomna kan ni ngei theina turin lalpa hne na min hlan ula tongtrai na ate thei to pin kan chung ko tan te min lo dil pui ve anga midang ni nu pa hi kan ru le kan theina zongin kaushan le lalpa tan kanin pe ve a kan thei na zong hi lalpa tan kaushan tan lan hi kan du thu sam ani a chutiang ange ya kanom chho zel theina turin lalpan malmin somin min lua puise ti hi kan du thu sam ber ani kan thlir mek hi silmun tur vel ani a silmun tur vel te po hei a fel fain amoi in anwam don khop mai alwa tu masa te hian an chua san moi nain an chua san fel khop maya amu nuam em maya alom om le ani ole khati zong kha district missions director te chung kwa chen na tur quarter ka han fan pui thei cheu ni mai ro se a
in du khop lo mai theya amaro chu mulo tur chuan in mu pha ve reng do ne ole ka ti top tak ma in mo thil dang en le lo kang o hei kan mu mek hi Reverend Cherpuyate chungkwa lo chen na tuna an chwa san tak District Superintendent chen na quarter kha ani a hei tuna chuanin quarter thar thajok tun ma pu sai nu na quarter khan anin son phei to a chuwang chuan hei hi Reverend Kela du sang aten tun huna hian an lu a chho ve le to thunga Reverend Cherpuyate anin son ru hlim laia kalak hi khongi kan thir pui leng cheu la mulo te po inom ve nuar don ania District Superintendent quarter la leng lut lo hi kan om ve nuar linarin omania tuna kan en mek hi master bedroom ani a hei fix almirah te po alo lan hi kan chuak chowa choka lampang ani kitchen cabinet lampang ani ve thunga soilo mai ila han en hianin in shethiam mai in karing tho mai ahan omdan vela tang hian in vlog zoi yang le so lam so bedroom pindan sang ani a pindan so pali koli a om chho theya room li ani chu room li a in tlar chowa chuan alanin pindan hei chakta berania hei adot le anita a chuan helai a hian a pathum na hei tlai kan en lai tak hi chu sitting room ania chuan tuna mi hi room pali na kha anita ni anuam ve nia on chei that nu hianin mu hi anuam a hin tuna he driver tluang te ho om na kha common room khani ta ni helai hi TV handa na room te ni ta solam so choka lampang ole tikhan azwal pui chu ka han fan pui thuak chewa in lo tangkai pui ve nge tura kan nga ya puchar pui te chung ko anom lai khanin la leng phan lo te po in lo om ve theya chuwang chuan tikhan arwa lai tak hianin akwa tar chung om dan te kan bel chan pui ve chewani le tuna chuan kan du tok do na nga headquarters hi tuna chuan kan district secretary Reverend Kela du sang ate chungkwa in an lua lut felta a anni chungkwa po lalpan ompuin mal som se ti kha kan du saka ka ushan lalpan mal som ro se